Kita cek mama lagi nyuci. Lagi nyuci berdua. Tas HP-mu di mana? Sudah papa masukin pulsa, pakai data, pakai lengkap. Kamu beneran nyuci tas? Masa sih? Dikit-dikit aja ngambilnya, jangan langsung banyak-banyak. Kenapa mak? Enggaknya begitu. Ya, ditaruh di mana HP-nya? Papa cek udah masuk belum? Ngomong dong. Papa cari di bawah lain. Oke. Silakan bakar aja.